karangana turabajyana tubageze za bikarakara niba abo baguye mu mirwano nk'uko babyita ubwo bari abarwanyi rero Muzo societe civile muri Minembwe witwa Ruvuzangoma Cadet niryo zina rye yemeza ko habaye imirwano ariko nta makuru afite ko hari abaturage baguye muri iyo mirwano kuko aho yabereye ari kure cyane yaho we aherereye. Amakuru akomeza kuvuga muri kiriya gihugu rero. Hagati tuvuye aho ngaho mu Minembwe ndetse na Fizi tugaruke muri Kivu y'Amajyaruguru. Urufayiro rw'ibisasu biremereye rukomeje kumvikana hagati y'umutwe wa M23 ndetse na FARDC. Hano umunyamakuru yakuye foto ikimunda gifite ibinwa 12 binini cyane bimeze nk'ibihombo by'amazi. Bahagati mu rugamba rukomeye cyane rw'ibisasu biremereye ruri kuva hitwa Rangira ugana Rwanguba muri groupe ya Jomba territoire ya Rucuru. Aho M23 ndetse na FARDC bahanganye kuva kwa gatanu w'icyumweru gishize rero mu gitondo kare kare. Amakuru yemezwa n'ibinyamakuru bitandukanye muri Kongo nuko yaba abagenzi bagenda n'amaguru, imodoka zitwaye abagenzi ndetse n'imizigo na za moto bidashobora guca muri uwo muhanda kubera ko M23 yakajije ibitero muri Rucuru. Ibisasu ngo biri kuraswa na M23 biturutse ku birindiro byabo biherereye ku musozi wa Shwema ndetse na Mukarange. Mu gihe ingabo za FARDC zifite ibirindiro mu gace ka Bukengeri kegere umuhanda warangira nazo ziri gusubiza zirasa ibindi bisasu ngo byatumye umuhanda kugeza ubu ngubu utakiri nyabagendwa. Aya makuru akomeza avuga ko ubu impande zombi FARDC na M23 ziri kurasanira mu ntera ndende buri ruhande ruri mu birindiro byarwo. Mirwano hagati M23 yongeye hagati M23 na FARDC yongeye kubura mu gitondo cyo kwa 17 Kanama nejo wundi muri kiriya cyumweru rw'ingabo za FARDC zagabaga ibitero ku birindiro bya M23 biherereye mu gace ka Bweza groupe ya Tanda ariko abarwanya ba M23 babasha kwisubiza inyuma. Ubu imirwano hagati ya FARDC na M23 irakomeje mu duce dutandukanye tugize territoire ya Rucuru ndetse ikaba imaze gutuma abarenga 1000 batuye mu gace ka Rangira ndetse na Rwankuba muri groupe ya Jomba territoire ya Rucuru batingo zabo bagonga berekeza mu gace ka Matebe abandi berekeza hitwa Kiwanja. Kugeza ku munsi w'ejo ku mugoroba nuko byari byifashe. Nibidukunda ndi makuru muri Kongo turaza kuyagarukaho ariko dusimbukiye gato mu gihugu cy'u Burundi abantu batatu bo muri commune ya Muhuta barafunzwe bazira gutwika umwana. Amakuru aturuka mu biyobozi yemeza ko hafashwe abantu batatu muri commune ya Muhuta mu ntara ya Rumonge iherereye mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'u Burundi. Abagabo bakekwaho gutwika umwana ngo wari wibye inyama mu nzu yabo ubwo bafungiye kuri police aho bategereje gushyikirizwa ubutabera. Uyu mwana ngo yarakubiswe hanyuma aratwikwa. Nkuko amakuru aturuka mu nzego za polisi bivuga ngo uyu mwana yakijijwe n'abagize komite ishinzwe umutekano. Inzego zitandukanye zo muri commune Muhuta ngo hamwe n'abaturage bahurije ku kuba basabira aba bagabo ibihano bigaragara kandi bikakaye ku buryo buri wese byamubera icyitegererezo ntazagira uwongera guhohotera umwana bene aka kageni. Aba bagabo bari kwitwa ko ari ab'inkozi z'ibibi batowe muri yombi kuwa gatatu w'iki cyumweru twasoje kugira ngo baryozwe ibyo bakoze. Aho ngaho ni mu gihugu cy'u Burundi. Tugaruke mu gihugu cya Uganda. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'indege cya Uganda yatawe muri yombi. Polisi ya Uganda yataye muri yombi umuyobozi mukuru w'ikigo cy'indege cya Uganda Airlines Jennifer Bamuturaki ashinjwa ibirego birimo ruswa ndetse no kunanirwa gusobanura ibyo yabajijwe na komisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe kugenzura umutungo wa leta ndetse n'ibigo byayo. Bamuturaki yafunganwe n'umuyobozi ushinzwe ibijyanye na engineering muri iki kigo witwa Ephraim Kagebara Bagenda bitegetswe n'umuyobozi wa komisiyo witwa Joel Senyonye akaroya wavuze ati mubafate. Ubikomisiyo twegeranye na park hano mu Rwanda. Bamuturaki ndetse n'abagenda mu byo bashinzwe nyine harimo gutanga akazi kuri company yitwa Abaveta Group Limited ako kwamamaza societe y'indege mu gihugu imbere ndetse no hanze yacyo nyuma yo kongera kuvugururwa ku giciro cy'amashiringi cy'amadolari y'Amerika ajya ku 1540 bitanyuze mu masoko nk'uko byagenwe. Aya madolari yose ngo bayafashe kabisa bitanyuze mu masoko nk'uko bisanzwe.
Senyonyi yategetse aba bombi gusobanura uruhare rwabo muri ibyo bikorwa, ariko bavuga ko batabyibuka. Babwira komisiyo ko yabaza urwego rushinzwe iby'amasoko muri Uganda ndetse muri kampani Uganda Airlines rutari ruhagarariwe ubwo bahatwaga ibibazo. Bamuturaki ndetse n'abagenda hamwe n'abandi bayobozi bakuru ba Uganda Airlines bitabye komisiyo inshuro 3 ngo basubize ibibazo bitandukanye bifitanye isano n'ibibazo byagaragaye muri raporo y'umugenzuzi w'imari y'umwaka wa 2021 birimo iby'imiyoborere, ihinduka ry'imishahara y'abakozi, amasoko atemewe ndetse n'amategeko, imicungire y'amadosiye ndetse n'ibindi. Ibyo babajijwe byinshi bagiye bavuga ati ibyo ntabwo tubizi, murebe undi mu bibazo. Abadepite batabifashe ku munwa. Tukivuga ibijyanye n'amakompanyi atwara abantu mu kirere ubwo n'ay'indege rero. Tuve muri Uganda Airlines tujya muri Ethiopian Airlines. Abapilote bayo ngo barasinzira indege irenga aho yari igiye kugwa. Abapilote babiri b'indege basinzirira ku butumburuke bwa kilometero 11 barenga aho yari igiye mbere yo gukanguka bakayigarura ikagwa neza nk'uko ikinyamakuru ku by'indege kibivuga. Abashinzwe ingendo z'indege bagerageje kubavugisha nyuma yuko barenze aho bagomba gutangira kururutsa indege mu kirere cya Addis Ababa mu murwa mukuru wa Ethiopia. Amereza abapilote baje gukanguka bagarura indege bayimanura neza nk'uko ikigo kibishinzwe kibivuga. Abo bakozi ba Ethiopian Airlines bahise bashyirwa mu kiruhuko mu gihe hari gukorwa iperereza nk'uko bivugwa n'igitangazamakuru cya leta cyitwa Fana. Iyo ndege yari yahagurutse ku kibuga cy'indege cya Khartoum muri Sudani kuwa mbere. Iyo Boeing 737 itwara abagenzi 154 ubusanzwe ikayifata munsi y'amasaha 2 kuri uru rugendo rw'ibihugu bituranye. Abavuze kuri uku gusinzira ko abapilote rero bamwe bifatanya nabo ko akazi kabo kagoye, abandi bagatangazwa n'uburyo basinziriye mu kazi kabo kandi bombi bagasinzirira icyarimwe. Abataba niba ari ugusaza, niba ari ukunanirwa, niba ari uko abanwe yakandutse nta wabimenya. Gusa baje gufatirwa ibyemezo. Ayo n'amakuru yagiye asohoka mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye rero nk'uko tugenda ducishamo amaso rero tugenda tureba byinshi byagiye bivugwa hirya no hino. Uyu ni minisitiri w'intebe wa Finland wapimwe ibiyobyabwenge nyuma yo kugaragara abyina umudiho kabisa. Minisitiri w'intebe w'igihugu cya Finland yavuze ko yapimwe ibiyobyabwenge nyuma y'amashusho yagaragayemo aceza ari kumwe n'abantu b'ibyamamare mu muziki wa pop. Akaza kuvuga ati ariko njyewe naye ndi muri afere z'umuryango wanjye sinzi impamvu amashusho yagiye hanze. Uyu rero yitwa Sana Marin w'imyaka 36 yashyizweho igitutu mu cyumweru gishize kubera ko hari video yagaragaye imwerekana abyina cyane mu birori byo mu rugo arimo kubyina n'abandi bantu batandukanye. Bagiraga bati ibi siwe gusa n'ibiyobyabwenge yari yasomyeho. Babati yari yabitumaguye ibi ngibi agomba kubigaragariza komisiyo ibishinzwe. Gusa uyu mutegetsi yakomeje guhakana ko ibiyobyabwenge afata. Umurwa mukuru wa Helsinki yabwiye abanyamakuru ati nta kintu kinyuranije n'amategeko nakoze, yewe no mu bwangavu bwanjye sinigeze mfata ibiyobyabwenge ibyo ari byo byose. Yavuze ko yakoze ikizamini cy'ibiyobyabwenge kugira ngo akureho impungenge zose. Abanyamakuru bibaza niba Sana Marin uri ku butegetsi kuva mu 2019 muri uwo mwanya yarashoboraga gufata umwanzuro wa guverinoma iyo biba ngombwa. Ngo amashusho agaragaza ukuntu yarebaga bati umuntu ntabwo yari we gusa, hari ikindi cyari kibyihishe inyuma ndetse n'uburyo yabyinaga bati ntabwo ari we pe. Abatero ntabwo yashobora gufata umwanzuro wari wose ureba leta. Ako niko bimeze rero aho ngaho muri Finland. Akaba baramupimye ibiyobyabwenge ngo igitegerejwe no gushyira hanze ibyavuye mu bizamini byafashwe. Mu gihugu cya Kenya Raila Odinga yakusanije ibimenyetso bizereka urukiko ko yibwa amajwi. Raila Odinga watanzwe umukandida n'ihuriro rya Azimio la Umoja One Kenya yatangaje ko bamaze gukusanya ibimenyetso byose bigaragaza ko bibwa amajwi mu matora yabaye ku itariki ya 9 z'uku kwezi. Odinga yavuze ko bateganya kwitabaza urukiko rw'ikirenga ruzemeza niba amatora asubirwamo cyangwa se rugashimangira ko William Ruto watanzwe n'ihuriro Kenya Kwanza yatsinze. Odinga yavuze ko icyemezo cya perezida wa komisiyo y'amatora Wafula Chebukati cyo gutangaza ko Ruto yatsinze cyaciye igihugu mo ibice ndetse kigahesha igihugu urw'amenyo. Agira atamenyo y'abasetsi rwose yaradusetse pe. Nyuma y'inama yagiranye n'abayobozi b'amatorero kuwa gatandatu rero ejo bundi Odinga yavuze ko Azimio imaze gukusanya ibimenyetso byose bigaragaza ko Chebukati atanyuze mu nzira za nyazo mu gutangaza watsinze amatora. Akavuga ati rero dutegereje icyo inkiko zizabivugaho.
ayo ni amakuru yagiye asohoka mu bitangazamakuru bitandukanye. Igicumbi, umurambo w'umusore w'imyaka 20 wasanzwe mu mugozi. Hanazwa ku musore w'imyaka 20 wo mu mudugudu wa Sangano, akagari ka Remera, mu murenge wa Manyagiro. Bamusanze umugozi yapfuye bigakekwa ko yabari yahuye. Umurambo w'uyu muhungu wabonwe kuwa 21 Kanama rero mu nzu yo hanze mu rugo rw'ababyeyi be. Byamenyekanye nyuma yuko bagiye kumuhamagara ntiyitabe, bakingura bagasanga ari mu mugozi anagana. Gusa kugeza ubu ntabwo baramenye icyaba cyaratumye yiyahura. Mu kanya n'ubutumwa tugazokomeza nyuma yago. Ikuzana ibintu pati bw'iminota utamara ku mirongo yose ndetse na interineti yihuta mu buryo ntagereranywa. Urabona pati yo guhamagara ku mafaranga 200 gusa buri minota 90 bakoresha ku mirongo yose mu masaha 24. Akarusho nuko ubu pati za interineti z'iminota 100 buri munsi ubahamagaza imirongo yose. Kanda akanyenyeri 255 urwego uhitamo icyumweru ya gigabyte 1 ku mafaranga 500 cyangwa y'ukwezi ya gigabyte 31 ku mafaranga 10 gusa. Airtel, umurongo wa telefoni zigezweho. Radio 1 Test Review. Mbere ko twinjira mu zindi nkuru zitandukanye, nkubwira ko rero icyitwa Inzira y'Akazi Company ni ikigo cyitwa Inzira y'Akazi Company gifasha abakozi kubona akazi, gifasha abakoresha kubona abakozi beza bizewe, babihuguriwe kandi bafite ubunararibonye n'ubunyangamugayo, burya nibwo bwibanze. Iki kigo rero kikaba gikorera hagati ya Iduze Garden ndetse na Foursquare Church ku muhanda uva wa kaburimbo uva Kimironko muri gare werekeza kwa Mushimire, aho ubona icyapa cyanditseho Inzira y'Akazi Company. Ni ikigo gishobora kuduha abakozi bo mu rugo. Abakwisi ne barakenewe, nabo turababona hariya. Abita ku bana barahari, abazamu, abakora mu majardin, abantu bakora amasuku mu bigo bigiye bitandukanye. Ari bushaka bagufasha mu bucuruzi bwawe barahari, abakora mu mahoteli barahari, abaseriveri barahari, bamucoma barahari, ndetse n'abantu bakora kuri za station za essence, abarwaza, abita ku bageze mu zabukuru, abafasha abana gusubira mu masomo nabo barahari. Hamagara 0734 64 540 ndetse na 0789 66 938. Ubundi Inzira y'Akazi Company bagufashe rero ubona akazi cyangwa se ubona umukozi ukeneye. Nkubwira ko Ikarongi umugabo bahimbaga Musenyeri bamusanze mu mwobo yapfuye. Yitwaga Ntasoni Innocent. Abaturage bahimbaga Musenyeri kubera uburyo yari muremure afite ibigango, bamusanze mu mwobo w'umusarani yapfuye. Uyu Ntasoni yacungaga imitungo y'umunyemari uvuka muri ako gace uba mu mujyi wa Kigali. Tubona ku cyamakuru cy'akadomo ko batuga mu gitondo cyo gucyumweru tariki 21 Kanama, ariko umurambo wa Ntasoni wabonwe n'abaturage bari kumwe n'umugore we bari kumushakisha. Abaturage basanze uyu murambo mu mwobo w'umusarani n'umuturage mu centre ya Rwabitaka, umudugudu wa Nyagisoza, akagari ka Mataba, mu murenge wa Rubengera. Ababonye umurambo bavuga ko atazize impanuka, kuko ngo iyaza kugwamo by'impanuka ntabwo barabanje mu mutwe, yari kubanzamo amaguru, niko babivuga. Usimbukiye ku cyamakuru igiye akadomo ko murasoma n'ibindi bijyanye n'iyo nkuru. Igicumbi twerekeza Igicumbi. Umugabo akurikiranwa kwica nyina amukubise isuka. Umugabo w'imyaka 32 mu murenge wa Kageyo, akagari ka Muhondo, umudugudu wa Kagwa, akurikiranwa kwica nyina umubyara w'imyaka 52 nyuma yo gukina ikiryabarezi. Aha ni hahandi babonye ya nzoga ngo yanzogeje. Intandaro y'ikibazo ngo ni amafaranga 1500 umugore yari yahaye uyu mugabo, undi akayajyana gukina ikiryabarezi. Umugabo yataha amafaranga yayamaze, umugore amubajije aho ari, baratongana, nyina aza gutabara, aribwo umuhungu we yamwiyiciraga. Byabaye ari mu masaha ya 3 z'ijoro kwa 4 w'icyumweru twasoje. Umuturanyi w'uyu muryango yagize ati uyu mugabo yatashe nimugoroba ari kubaza umugore w'amafaranga 1500 yari yamusigiye. Mu gihe umugore yatarayamuha babanza gutongana cyane, nibwo nyina yaje kubakiza. Hanyuma mu kubakiza nibwo habaye kugundagurana, bamukubise isuka baramwisha. Iyi nayo usimbukiye ku cyamakuru cyitwa igihe akadomo com. Hanyuma urebe ibijyanye n'iyo nkuru n'ubundi nayo urabibona byose.
hanyuma ku kinyamakuru Kigali Today baratuga ko mu gihugu cya Zimbabwe abantu bashaka kuza kwigisha mu Rwanda barimo gukora ibizamini by'akazi. I Musanze uruhinja rwahitanywe n'impanuka inakomeretsa abandi batatu bw'imodoka ngo yaturikaga ipine ikagonga abantu bari ku ruhande rw'umuhanda, uruhinja rukaza kwitaba Imana. Mu karere ka Gasabo tugiye ku kinyamakuru Kibondo News urabona ko hari umugore wabyaye abana batatu ariko ngo akaba yarabuze amashereka, akaba atabaza inzego zigiye zitandukanye ngo zimube hafi. Avuga kwitwa niyo nsaba Amakuru utuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Jari, akaba rero ngo yarabyariye kuri tariki ya 17 yabyariye ku Muhima tariki ya 17 z'ukwezi kwa karindwi, ngo abyara abana batatu b'impanga, umuhungu umwe n'abakobwa babiri, ariko kubera ko yari afite intege nkeya ubwo yamaraga kubyara byatumye ajyanwa mu bitaro bikuru bya Afrika aho yajyanwe kwitabwaho. Kugeza ubu avuga ko yabuze amashereka, akaba atabaza inzego zigiye zitandukanye ngo zimube hafi. Abanyamakuru Hanga News bavuga ko igiciro cy'amata cyongeye gutumbagira mu Rwanda, cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Naho turabye kuri raporo ngaruka munsi ya Minisiteri y'Ubuzima ku bijyanye na Covid ku munsi w'ejo hapimwa abantu 2683 habonekamo abantu 4 bafite Covid-19 kandi bose bagaragaza ibimenyetso. Icyo nakubwira nuko nta muntu n'umwe urembye, nta n'uri mu bitaro, ndetse nta n'uwinjiyemo ku munsi w'ejo, nta n'uwo cyahitanye ku munsi w'ejo. Hanyuma kandi turebye aho abantu bagaragaye Covid bakomoka, i Kigali ni 3, i Rusizi 1. Hanyuma ku munsi w'ejo bundi bwo mu bipimo byose byari byafashwe hagaragayemo umuntu umwe gusa.